Pozdrav za sve, u ovom tutorialu ću da predstavim kako da se prebaci sajt sa interneta na lokalni kompjuter, takozvani localhost. Ova akcija se radi sa ciljem da se omogući testiranje određenih izmjena koje mogu da dovedu do grešaka. Ja sam Nikola Vein, a ovo je kanal 3 zvijezde uputstvo. Pretplatite se i ostavite komentar. Za početak će trebati dodatak plugin za WordPress, a koji se zove All-in-One WP Migration. Ovaj dodatak omogućava totalnu automatizaciju prilikom preuzimanja failova i baze podataka. Veoma veliki broj preuzimanja i instalacija ovog plugina je dovoljan dokaz da je to provjeren sistem koji završava posao. Da biste instalirali ovaj plugin na svom sajtu treba da u administratorskom dijelu otvorite deo za pluginove i tu da idete na opciju Dodaj novi. U polje za pretragu upišite naziv plugina All-in-One WP Migration i otvorit će se spisak sa ponudama. Prepoznat ćete ga po ikoni koja ima dve strelice koje su polukružne i idu u suprotnim smjerovima. Potrebno je prvo da kliknete na opciju za instalaciju plugina, a kad se to završi i da ga aktivirate. Kada se taj proces završi, u meniju sa lijeve strane će se pojaviti link sa natpisom All-in-One WP Migration. Kliknite na taj link i otvorit će se stranica sa opcijama. Na toj stranici djeluje kao da nema mnogo mogućnosti, međutim, tu je na primjer opcija za mijenjanje teksta direktno u bazi podataka. To i nije nešto što se često radi, ali je dobro znati da postoji opcija da se ta akcija može jednostavno odraditi. Zatim, tu je i napredna opcija koja omogućuje da se neki dijelovi baze podataka ne preuzmu, ali za ono što mi sad radimo treba ostaviti kako jeste. Kad se klikne na preuzimanje, treba odabrati opciju File i to potvrditi. Samo preuzimanje traje malo duže, ali je sve ispraćeno sa jasnim informacijama šta se dešava i koliko procenata posla je odrađeno. Treba samo malo strpljenja jer to može potrajati minut ili dva. Ovaj deo snimke ću skratiti i preskočiti da video ne bi predugo trajao. Po završetku procesa se pojavljuje info da je on gotov i sa dve ponude, da se paket preuzme ili da se odustane od toga. Kada se otvori dijalog za preuzimanje vidi se da taj paket ima veoma čudnu ekstenziju. Preuzmemo ga na svoj kompjuter i time je taj deo posla odrađen i spremni smo za dalje. Naredna stavka jeste da se instalira program koji se zove Local by Flywheel. Flywheel je inače naziv za zamajac na mašinama i vozilima. Namjena ovog programa je da se na jednostavan način omogući instalacija WordPressa na kompjuteru kod kuće sa svim opcijama kao da se radi na sajtu koji je na udaljenom serveru. Neću se sada zadržavati previše na programu. Ako ga nemate preuzetog i instaliranog kod sebe na kompjuteru, odradite sada taj deo posla. Kad pokrenete program Local, odmah je tu opcija da se instalira novi sajt, a to je dostupno i preko linka gore u meniju. Za kreiranje sajta je potrebno da odaberete neki naziv, a kako je cilj da se omogući vježbanje i testiranje, jasno je da će doći do situacija da tu bude mnogo projekata. Iz tog razloga treba povesti računa da se sajtovima daju smisleni nazivi koji će olakšati kasniji rad. Tu su u ponudi neke dodatne opcije, ali one za
sada nisu potrebni. Potom se odabere redovan paket, a ne prilagođeni i klikne dalje. Onda se bira opcija korisničkog imena i lozinke. Tu se može postaviti i osnovno, jer će se to brzo promijeniti. Zatim počinje proces instalacije koji će malo potrajati. Ovdje će se javiti dosta često firewall ili antivirus, te je potrebno dati odgovarajuće dozvole. Ukoliko dođe do problema, vjerovatno je do firewalla, koji nešto blokira, a može biti i do nekih drugih grešaka. Dole ću postaviti linkove do video snimaka koji opisuju rješavanje nekih od problema, a jedan od najčešćih sam i ja pokazao kako da se riješi pri kraju video snimka. Kada se proces završi, izađe info o podešavanjima. Sa lijeve strane se nalaze linkovi za admin panel i za sajt. Sam sajt koji je instaliran je osnovna verzija i na njemu nema ništa. Treba znati da ćete za prijavu koristiti korisničko ime i lozinku koju ste napravili ili na početku procesa. Kad se ulogujete u admin panel, provjerite obavezno da li ste u lokalu, pogledajte samo šta piše u adres baru. Kada odete u deo za pluginove, vidjet ćete da nema ni jedan instaliran i tu je potrebno da idete na opciju za dodavanje novog plugina i da u polje za pretragu upišete all-in-one WP migration i da se instalira, te potom aktivirate plugin. U meniju sa lijeve strane će se pojaviti link za rad sa tim opcijama i treba kliknuti na njega, potom na link koji se pojavi u meniju sa lijeve strane gdje piše import. Dobra stvar je da se onaj fajl sa sajtom i bazom podataka koji smo skinuli može samo prevući ovdje, čime odmah počinje proces prebacivanja. Sam proces može potrajati malo duže, pa treba imati strpljenje. Pred kraj procesa će se pojaviti prozor koji će ponuditi dva linka. I tu treba kliknuti na gornju opciju koja je namijenjena za sređivanje permalinkova, što je veoma bitno. Za prijavljivanje na sajt treba da se upiše korisničko ime i lozinka koja se koristi na sajtu na internetu i da se potvrdi mijenjanje permalinkova za sve ponuđene opcije. Ja sam vidio da je ovo odrađeno 2 puta, pa i ja 2 puta to potvrdim, mada nije obavezno. Kad se taj postupak završi, probajte otvoriti sajt i vidjeti da li je sve u redu. Obavezno provjerite šta piše u adres baru. Greška koja se može pojaviti i napraviti pometnju se uređuje u podešavanjima, da treba u padajućem meniju umjesto Site Domains odabrati opciju Localhost. Ta opcija se nalazi u segmentu Advanced. Ovo ne utiče mnogo na rad samog sajta, ali sređuje neku zbrku oko protokola. Sam sajt sada radi kao i onaj na internetu, sve funkcionalnosti, tekstovi, stranice, pluginovi, sve to isto i radi. Ovo je dobar način da testirate neke ozbiljne izmjene, ali možda i one male, jer i one nekad znaju napraviti problem. Ovaj tutorial o prebacivanju sajtova u lokal sve sa svim failovima i bazom podataka polako privodim kraju. Pozivam vas da se pretplatite i ostavite komentar. Svaki predlog ili pitanje su dobro došli.
Pozdrav i budite mi dobro do sljedećeg tutoriala.